Na mutegeri wetu ni kuwirwa ku nene mno muthenya ywa rwari kwithirwa twina senator wetu tawe senator Kiraitu Murungi andene ya studio cietu cia Wero TV tukomba kwariria mantu ya ukonia siasa na mantu yangi yarabangirite Meru ona kinya wandikithia bwa kura bura bwanjiriria Januari na bukathira February tariki 14. Karibu sana senator na niboya no ntuba kwitikiria kuya kwithirwa wina batwi andene ya Wero TV. Igwega sana Doreen. Kinya ningwiritwo muno ukinya TV na yetu ya Wero TV tukwenarwa na ngwiritwo muno nontu wa TV njeru na bwana Kiraitu ni thaika iteneka Anthony bakuciandikithia mantu ya uringithia bwa kura na antu batiritandiretio ora wika kwiregereni ya IBC ona inya tongeria ba nini ciama mwanya ni mbibi utuma antu bataite uciandikithia na nate ni tumikire kumba kwa antu beta uciandikithia kuyukia kura. Ndenda muno kwerensa antu betu bonthe na migambo yonthe ira mpumba gutumira achumirie gitariri tumba kwandikithia kura uteru wetu rwa Meru twina kura nyingi nontu kura ni cio ciikaira antu nguvu cio ciikaira antu inya ya gisiasa kuringana na rekondi ya twina cio antu 532 baina ibandi ndene Meru ende batena kura na twagita further analysis ne kuonania ati kire antu bau baba ingi na antu babethi muno baba ibandi kuma 2013 mwanka nandi na kura twaringite 2013 shari kura 1,770,000 na tukonganiria kura ingi ringi Meru mbokinye kura nkurukie milioni 1 na rikire siasa tusetha era itagwo ligi ijiri nontu tutarago turantu baba ingi batu akinya antu milioni 1 Meru gukire kinya ligi ya number 1 ko itukurumba ntu betu batwikire nyankuruki sorry to say kire baraba uchwa kura mono utero president na twara bangi tika muntu endaga bangi yawara ntumurumi omba kwenda muka wendo wa siasa ni wendo wantu baba ingi ko boka barantu bakai muno antu batu ya bomba kunya kwa ignored batu boka wingi Meru gashinda muno na intobyo byonde tukwenda tukareterwa nontu itukonekana turantu baba ingi ko nikenda tumba kuleta maendeleo nkuruki ndene Meru nikenda tumba kwithwa twina shai nene kiki ile kugano ndene ya national level nitubu kuongera kura kenda kiri mathabu ne yaje toro ndene ya Kenya tukethagirwo turi antu bari mbere nkuromba ndakana ari betu batina kura bachumirie Kenya ira twitite yetu Kenya ni yao Kenya ni yenu nikenda tumba gukiria antu betu nkuruki na mheshimiwa no kwenda itikia ugavana ni onto kwenda antu bakuringira kura ukuma itineke na ndi kambali very straight ndashwa gitikia gavana ndashwa gitikia senator na nguchokeria antu ba Meru nkatho muno nontu ni wampere gitikiu na twachwa turi team nontu twenda gukiria Meru niyo twathiuruka twina kiama kia bus tukitu kwenda gukiria mu Meru wonde warari na gichungu kira tuga we want to make Meru great na honda tuma Nairobi weta guchwa mbesha irikari ikeja Meru nikenda itumirwa Meru gukiria Meru na inditete ngugiekwa nontu mwaka nturetaga about 7.5 billion ndene Meru ndi thokatho ngatheti ya Jumatatu irathirire mbeca cionthe ciite Meru mwanka nandi ni 30.1 billion ndene Meru county na antu ibombete kuibwa impact ya mbeca yu ndene county ya Meru andi kiu nikio gituma mpenda kwa gavana
nontu twaraitha mbeca icio uri ciite na ciatumirwa kuri ntura nyingi muno cia Meru itena maendeleo kwi wondi nyingi muno itukinyirwo ni mbeca iria watarakire this 7.5 billion ikweyo mwaka ikiaga ibwega nontu 4.5 billion ibu gutumirwa ira itawa recurrent expenditure yani operations, maintenance, mishara na manto yau na tutukuria 4.5 billion buru uri gutumirwa ni gavana wa Meru thene atu ino ni milioni 3 iri kweyo mwaka uri gutumirwa ndene Meru na kile milioni 3 ukaigira kile 145 ile ya 70 million per ward kwa mwaka katuinyite kinye cionthe ile tunya nusu 35 million per year mwankana litu wikuza turetete kile everyone nkuruki ya 120 million ndenda nundu karantule ni cienu babu tareni maendeleo yaje tendene ya wondi yenu ponedhani gukinya 120 million mwankana ndi oninte guciona kile wondi ekwa mbuga tumirinya nkuruki ya 10 million na indhuke tawandi nyingi kile maendeleo tukaituonwe tenya project ile ithiri ituonwe project ile ciambiritie na twarita tutuguciona kou undi cho giti kia gavana no tukiroto kia twena kyo gya ukiria Meru ni kia urire kiroto kia twena kyo making Meru great has not been there and inkwenda kwa wakanya kau no tubango yo ambesha yurio na itwarite na mithikari nturi urageta mbere gutetera mbesha na Nairobi unine nkero ni gavana Meru ine nkero kigerio askaraito murungi tonekera tutegarura Meru nkuruki ko mheshimiwa antu ba Meru bakaya utarawe gavana wo ni onto boriko unique boro bangeta kuthithiria antu ba Meru bora bwatuma urongameta gavana mwanya buru na gavana babange baiko ndathurwa gavana Meru nina njende kwa mbere agenda ya kubanga maendeleo na leadership mbere thini atu ino muno ndene Meru nati tutena consultation mutongeria ura twinwari gavana aitangugia ari wenka ati karagante na atongeria wangi babanga mibango ya maendeleo ndene Meru ati karagante na jumbe ati karagante na professionals ba Meru na tunawa baingi muno and very experienced kinya bambese ni modaro babanga Kenya igitake bake maendeleo ya getambere bari huku na tuteraje nabo ku kirankathia kiri kia mbere ni kuthithia structure ya consultation tukagita kia mandene county area governor senator na jumbe bonde twakaraga nthi na MCAs na community leaders wangi tukabanga maendeleo turiamwe yani county development board number 2 then ya every sub county tukageta sub county development board na every ward ikethwe na ward development board besira tukanenkerwa ndene kuma kire thirikari jaja kire intekana nacio atukagana tuge Segembe South is so much money tabanenkera so many millions Imenti North so many millions tunenkera kamitera yao itongeritwe ni mujumbe na baina MCAs na batubere batugitire strategic plan batwe priorities yao kedra ni naraburi ituye dinerane no iruji ko tukubonenkera mbesha tonyeni urabo konda kuitata na mbesha ushini kwe bange bagaina mantu yange yao so whatever the okira baturetera priority kyao niko tukenda mbesha yubagitata baitumira tugatigiria some little money ni fakira tukagania tutigwa na mbesha imwe at the county level cia kuthithia flagship project cia county Meru yani project iri kuonekana cia gukiria Meru na muno
ya Raitha National Park ya Meru yu buruburu ni gintu kiurite ya ura njugwe kama tami gwongwe to kumimbie kama tite kinya barabara ntere wite kiluki kandi nya barabara so inkurugania nonto ndire National Park na bakwa twatinda nona mparembi kira kiurite ndene ya Meru National Park ni mukayo munene na ndenda oya ura county council Meru yakite mulika bati twake mukayo 5 star na ni mupango yoriko kwina yona ana babethi kana youth then National Park kandiri nkweya to that so angu kwera wangwera nkothwa no tuthigi turi Meru ina tofauti kirira tukuthithia nandi kou tukagania mbeca tugokiria maendeleo ndene ya ntere chonde cia Meru number 2 nimbije kwino antu bagukira yakugukira itumurungi atwika ngavana ageta kuinyeria antu anyambende akainyeria antu embe na antu batiania etaga keimenti kana gake saudimenti ndenda tugane mbeca u ikuri antu ebe banekora mbeca ciao batiania banekora mbeca ciao na baimenti banekora mbeca ciao at constituency level na mwangu yuyu andiko sheria ne county assembly ya Meru kwa watu twina sheria u kinya ngavana akauma kuria akauma no tubango yurio utenga bano keja kwa area ntubamu Rutero Muro county kana bobangi kwa to promote equality justice in distribution resources in the Meru number 2 Meru kwina resources nyingi muno mbeshiri kuma kithirikari ti nyingi mbeshira twina cio nira nyingi iri guku yana ndibitete wango no jweria nda umaya uyu na ukaretha kithiki kia Meru Dairy Union ya Meru ontu kumwe kithikira kirithieria 100,000 liters endi kithiki kinene kiomba kuthia 300,000 liters per day na onda tonya kundenda tukuria tongera ng'ombe nikenda tomba ukinyeria riu kuma 100 to 300 na nkenda becheri kweja mwisho mwaka kumakiriria riria ni 3 billion kwa tukarongera 3 times kumeria yake tukuona 9 billion shillings kwa tukomba ukuria ntere ingi eria marigu ikwashi kaoa mera Meru gutonga na actually ukagwa ntibo ibeti tembere temanto yange ni mbeca ciongereka ndene thiguririku iu kwa wango yako na juni uratukarita ngugi na tongeria bangi na arimi tumbe kuongera mbeca ndene Meru na mheshimiwa nkenda utwira ni mibango iri kuwinio ya ana babethi kana youth ndene ya county ya Meru actually ndatonyire parliament 1992 na kuma 1992 nintura kurita ngugi na youth kiama kirana gitire kiambere Southiment yatawa Southiment Youth Development Program nonto igitare moi kwa kariyo yana gutaina ngugi na youth baina thine nyingi sana na gutaina solutions kutu gatuite youth bali bongwa bakarenthi nonto na twathomete kinya utugite analysis na tatumba kuthithia tukithomo gya tu gutethia ikithomo kiotheri kou tombo karandi tugana ndi youth ni thire rambu kera kinya na degree university utetu kinjara no yuko no itengugi naone mbeca kabisa number 2 toga empower denere ya dhori kuni ya tuita youth poverty yani okay kire youth youth apathy and we tejera to be fatalistic and we said we want to change that to end up proactive, self-confident, self-reliant youth in Meru County na antu abatirira yo thirikari bara bagageria egwitethia bari bongwa na kuma CDF kweya ni twagitire Southiment Youth Company na twamea contract cia CDF kuthithia barabara
gwikira nduji gutema mitaro ya ruji antu akuru ne akuru tukiwa kwenja ruji tukoyuthi bagaitate ibatwinjire nduji ire na bangi baendagia thokoni mbere kwetha kwina thina muno muthaka gwita kwendia mpempe thokoni na we want to try to do interaction development to change mathugania kethira muthaka tikigua thoni akirombo ngithigara kathigara kanyui kenda kuthira ni thoni chairio kugira mpempe mundene weja kwendia thokoni naomba kuona 300 shillings wana na chogoro omba kugura mbagiti thigara so twaina mwangu yoyo alikuwa actually more of education mental transformation kire ndera gutweka ngabano Meru County tuna mathugana ya youth uyu number 1 nkageta power of ministry ya youth na tumia mbecha na kire ministry u tukathithia Meru youth service yaro kwena national service nkageta youth service ya Meru na youth service ya Meru tukamia empower mara tukaba train youth wake walikuwa wena basic skills imwe cha kuthia barabara inge cha kuthia ndoje na mantu mbali ninkwenda iri Meru no thionde na unande kuina mpara na drought tumbe gwikira ndoje nao au move the youth weta ututetheria tutrankukiria area muno gutema mitaro roje gwikira pipes nonto ndena gwikira massive boreholes in that area so nandi the Meru Youth Service ndakaira nyingi kwa tandi na D minus para batita university wao nibo mkwenda kuita na bongo ino ntibo twatora bo Meru baba ina bageta Nairobi bange beta America right so bao tukabagitira engineers award ya wikagia bao nararongo but baba ngito tiko nabo we transform then okaida like nyambene bwina irima bibingi bitina miti or use the youth service ya Meru weta kwanda miti iri uchonde na tubare mbesha na mheshimiwa thai kwina youth service yekuo thai national na wo abuka ukia ukuma we governor wa form ingi utekwana yaka ugetha kwina coalition ke group yiso yele alafu ina abukata funding ya kufandi ketho ire Meru besha ikweja Meru the billions I talked about I'll use a land of it ngatumira besha imwe ikweja Meru cia kuthithia youth service kwa ya Meru na batiko la edikengo yiso group yiso yele okay or part of the youth Baba national bale guku are they being felt but you keep you the onde ko baatu to kongera mwango yore ankuruki now we are dealing with our own youth the Meru maraba bakomba ufiti kire national youth service well and good no yaro to the university chetu cha Ntora na kwena university ingi nara Nairobi so inkona tomba kuthithia something like that secondary nga assist youth kuthithia Meru Youth Company kwena ngui nyingi muno cia Meru County imwe kwe wantu waome aende na tuange jabale tenda Meru Youth Company to support the 30% yewe kudira kire itete kire youth tukarita mbeza chetu tuchikire to the Meru Youth Company the youth company is in branches in all the wards kom ngwiri kulitondene ward tukanenkera youth company award you ile kulitondene ya Meru County nene tukanenkera the Meru Youth Company ira nene na ile ku barabara ichi Ntora tika yekorami barabara ile yekoromaram na maiga na ja Ntorene there is no youth company which can do that so and secondary agriculture will be the major employer it will mean to call IT and other things but for a long time to come agriculture no is the major employer of the majority of the people in Meru so tukaita wangu jua youth in agriculture tugere utetheria youth o kwithira bai
in agriculture rutero ng'ombe baba komba kulima mpoka bakalima au kulima mpempe na ming'au. And then Kiraitu Murungi through my government I will provide a guaranteed market care product cha youth. No to in charge of the nursery schools. Nkambiriria free feeding program kila na baba in nursery school bonde. Then ngora ming'au na mpempe ili produce to the youth. So I will be able to support the youth and still feed the schools. So kirai kwenda tu ni mivango. And then I will do like what I did before to get the Meru Youth Development Program. Yeah, training, seminars. And I think what I discovered, which is more important, youth have certain unique needs. Sure. When I was young, but it was dance mudenya. Kwa ina mbugis. To my secondary school during the holidays, the village was more interesting than it is now. So through the youth program ya Meru, tukageta seminars for the youth, ekugeria kubakuria. Actually, some of the challenges, most important in life, yatomire go school. Yautugera umu akagura muko kariata. Na niyo mukuwe na ukagura muka manga kwa ngaratani buru. Kabisa. So tuko na program ya ku identify as a youth who will be a good partner for you. Na mheshimiwa mbetekeria nko itaria kidogo no wewe na mibango ya wekira youth inya ukilukira agriculture. Yes. Mwake ne itumbete kuona mbura ete ani na mpempe na ming'ao na ikumira mndene. Na tu onto bobo kia kuendelea kwa tueka consistently Meru ete kuona mbura yani boy na long term plan ire ikaomba kubangira na by in case mbura ikarea kwana lakini kwa tueka boy na mibango enge ya counter attack manto ya. No, he did. Just like in my last campaign, my top priority Meru ni Ruji, both for irrigation and in drinking water. Na ndio gono to experience ya Ruji. Okareta Ruji anto kinyote ari nabo. They'll be busy by to mera Ruji rule. Imbera anto bete menengai inakuru. Naratu kirete Ruji na kiama kia Geothermal Development Company. Kenya when I was Minister for Energy. Tuanjaga mbows no iketa 600 meters down. Then we collect a number of mbows, about 10 or so. We create about 4 million liters on top of a hill. Ujuru ukarwekera pipe ya kuna mana gravity. Kwa area bo connect na Ruji area ya Isiolo bore untukuku the kwena Ruji karuji rurindi guru. So we need to pump that water out. Na roja turuikire matangi ne mega. And then we irrigate the area. Then of course kwena dams itukudhivia. Thangala, Kianjuri, etc. Ura, all those. So we need to invest about 1 billion in water. Yeah, sure. Every year in Meru, we can transform this county. Kwa imbiga gwante na ndoni monone ndewe tema untukuingi. Inkuwandi embarrassed. Ati Meru ni kuleto review musanda. Nede mpio Saudi menti I'm banned. Ndawgire review musanda bikalire to wakwa. Abiteja for all the 20 years was an MP there. Why? Because when you provide people with water, kinyanto ba ina jukumu. Ibe tabakalitangugi. Oro kare makulima narekerwa kwe. But bunkage to support it tanto even the Bible says if you don't work you should not eat. So bazu to kare taruri wakongana. Na youth nabo na kuru everybody who can work na wakalitengugi. Ni umirwe go kiro. Mire tu kia tu no lao. Na montange kabisa. Na no ithere to kiwa thirikari yekuthai batumirite mbia boboe mbia inge ikaura inge ikaiwa ni onto bore ko bwethetie bukuonekana ekuthiria onto bobo ekuthirikari ne munya thai. Okay, ndela kuga kinya babu wina metho na ibo kuona project ira munyambiritie
nethira niriku atu kuringa kura kairi project ira gitai nene ya wikumiria mantu ya youth ya Kinoru Stadium. Take it from me, kuri karingo August Kinoru Stadium itatonywa no ntombeshira shari ntomero kwicha athirire budget ye athirire project itakinyinya nusu no ntwai no ntwa wamba kwena Meru County hotel oni bakite mukawa county hotel ira renovated yani ikekwerua na kwe milioni 200 wena milioni 200 no wake mukawa mweru ko anti bo guchuria mbecha ni gwita kwena iringe chiako mbecha chiako ndene Meru iteta inya thabunira thirikari irugereria account separate keri toku igata gutumira ore antu bakwenda na ni kinyume ya sheria so no ntokona gutina mairo ya gwita atuta irantu betu ruji na ndo yenturiku ukima muro no kinyanja ruji rutikire runde kera tukathithia twatonye thirikari ni gusiru those loopholes na twayamba wa Meru notice that the days are numbered. Right now antu wetu bachumitie muno kinya kasa nejite na yauga kinya minister wa finance wa Meru au mengogene na kasa ni mureterete warua lakini atakotini au ata injunction ko uteka ngogitiri ngogene kulito na I want to assure our people kwenda kwera antu betu kera twakaria muno ni mbeca ciao itikaure pesa cite kuntukori kugitata ikubatethia na thaina ati ngwataniro yeku na governor wetu munya ikari mbere ne bwari asore mno lakini kaitene kai kuonekanite nkusanyo ati kenu bubeli nkusanyo isia kisiasa kana ni kinya personal na I have no personal issues na niji ngavana gore ni wetu ni muthoni wetu na tatire botu tina thina nwe guru thina ratu inyo imantu jairi mbere atekomba kurita ngugi na ntu bangi atekomba kuothania Meru aleta kugania Meru ni wije umite embe embe akabwira kiraitu ni ronde umite imenti kaito tutunyonene ko akageria kurithania embe na imenti imenti akwa ni muthoni wenu undi atakuothania Meru bonthe na no kuona ituganitio nene bwega twaitiga senator nirite embe ndikenda tuembe kinya butumba gushapa bwega muno ite deputy governor na women rep turenda gitatiania nikenda nyantu batiania baigwi bakuenjoy power na kyo kya governor ndigite powerful ke imenti na ite bingi bionda tukaga equitably o constituency ikethwe na minister o constituency ikethwe na PS no ndikenda kenda na kinya no tuture ashore na bahuru na baruto tugachwira Meru bangi ngugi baitie na ari guru so without any discrimination no ne turaringire campaign wega PS kaberia kuma embe atuika no permanent secretary wa mbere kuge kumembe south na thirikari at least ne kueria combalance power nandi ko as governor nkageri muno corona those historical injustices and imbalances na tugete affirmative action especially ntereira twankanite na isiuro etweke Meru yengi no tunandi Rwanda number 2 apart from inability ya kulita ngugi na atongeria wangi our governor tena proper planning in fact imbuga the nerane tunonde ne Meru the poverty of ideas wengwa atikomba gusobithia na cietu na atu twakanya tukaranthi to develop solutions itumba kulita thina cietu ira twina cio
ndenga ono gire nkagita kiama gitwa Meru Economic and Social Council no ndito na kiama kiu gitara kibaki at the national level ila ita National Economic and Social Council ndali member oyo na kule Meru bangi twena buku na you negeta planning. It was a think tank. Yeah, it was the dream team. Na ito kwenda dream team jewe Meru. Nonto as we go forward, ukaja the new challenges. Na tukenda nto bakuona mbere. Ibeje batuteberie, we put our thinking together. We do strategic planning for the county. Na uteberie kulita flagship projects. Yenjagi to LAPSET. Ya flagship project. Ya National Economic and Social Council. Isiolo City yale project yetu ya National Economic and Social Council. Twageta Meru Economic and Social Council. Inya watu tukalita our own flagship project ya Meru. This Mount Kenya utaribu ndewa Mount Kenya mbecha chiabu bweta Laikipia na Nyeri. Meru utiketo kuona. Ito we could develop a plan. Kinya watura tuka benefits. Kere mountain tourism ya Mount Kenya. We can do some other flagship projects. Kinya ya Mutindwa. Utena Lake Nkonga. Nimbi ukiatoaka a facility. Lake Nkonga ya maana. Antu watinda kudidia big business meetings Meru town. Bageta resort yetu ya Lake Nkonga. Just here in Itoro Forest. Inkwenda dust free towns. You know, in Meru. Ndio ngeta Europe mono in fact. Gonto kuinge mono guteno nteta in this world. I've gained a lot of experience. Ngenda kuleta some of that experience tumbokire ne onto wa Meru. Finally inkwenda gukora. Ati impane. Ndikole gukuru ni ndaro. But kira mpena muno ngabona atwira ningugire ku ya kulita Mutindwa indema nuntu bokuru marathon ya kuyo mountain climbing kudiwa in the governor's office. What is that I'm not able to do? Two, Trump no miaka 70 na ukadhandi guru neno muno iwetu America. No, ninde mwone county ya Meru. Na miaka ya 64. Ndoretu. I think Troina Bishop Ntumbura last weekend Nkobu le arapointaga Bishop Bishop Militi Nkobu sino. Na atwira mantujari ya maneno muno. I think number one. Aturo tongeria tendigirira muntu enacho kana university ra wetire kana oraya kana kwi waku kana your physical features atiro tongeria ni nkoroni ya muntu buri wina nkoro ya gutethia antu mathugane yo na ya gukiria antu u ni butongeria otherwise ututumbutu da tukari umwe kwa wakadha kuri nkurukia bangi bange baraja bange batune bange babairu. But we should look at the heart. Na nkoro kumba gukiria Meru kana utenayo witita waka Meru kawite ushaka ule gwengwa you yourself. Na tukithira mheshimiwa ikurari na ngucanio wake celebrations ya Jamhuri na rio Uhuru arari kuo kwa twika ibao billboard na nya t-shirt ikaithangwa cia PNU kana Jubilee. Na taomba kwira antu ukonia mantu ya kura nontu bwa na siasa mno kaitene katu kumite kuringa kura. It's very unfortunate. Nontu woni ndio umwe babaruyagira for free peaceful elections. Yani nona itu tukambanya wamba ya MBC. Na kila tudora muno ni Kenya ichoka na riri 27 28. Udweka siasa nendo. Na ndenda muno twina siasa cia thiri na peace ndene Meru. Lakini unfortunately tuambiriruo mawa kuchimuna yote yo ambere county administrator batumirwe
kwenye mucemanio wetu na nguns kwenye gutwaragania ini maua na guti mucemanio ndathithia ndene ya nyambene yuteja kutuma ndaka no chija kulinga ituma. It's a new culture introduced by my opponents, which I think it is very unfortunate for this county. Into the siasa ni miaka 20 gutino tutalinga campaign kinya Raila atira ino the other day na atira lingiro gituma kedi turolinga gituma keda ni Jubilee ile violence tuenele Raila etakwalia maili 3 tutende muulithia maiga muno kwa thina chetu ni ntano na twenda kuromba county commissioner no ntiwe ya ntu baba kethera muntu akuota na violence na watu na ingiro tutikwenda Meru itweka another Biafra nontuwa tuyaja na tweturaende and matyo yibau kwena kibo gya PNU ngitinekwa kubu ya kioma kusundi kana nkiuma bitangi kionaga kaingo kuriba untinda kuria kiutene. Mheshimiwa turanje siasa kidogo kendo twira about na tawrida ciarira utengo ine ciaku kana ote kuringa siasa mbere tweka muntu wa siasa mero ntu murume kana muka na mantu yange jara antu akurubange antu arume bange na kurubangia kinya ntu wa siasa no thie mantu yau kabisa muntu na munda jwawe jora kalima kana okethero ina family eku ero akuria the fact that tuli musiasa te kumini uti muntu kwa reante nte kulinga siasa ndina malaya yako yoro ndina family ekwa ya ukaranyo tukona TV impendete kuthoma muno ko ni ndomaga na kanye mpande kai bona articles nyama uku impande kite jamwe na indikageria mono music ya Kimiru ya ntuwetu weko sometimes Lingala and but mono gishungu so I enjoy my own type of music the youth might not like it but I enjoy it myself na mheshimiwa twende miambo ya mutia tukithiria pio na njira engwe kabisa ora mponga kuga guru to yo kwene wa pio no tumira kamera ndenda kwera ategeri betu ba TV ya Weru TV number 1 siasa ni gintu kina gitumi muno ndene ya Kenya na nituwe kumiyukia iri gintu kina maana nontu siasa ijiga tumenya kethera oworeo kana womba ukwe nontu bwa siasa nyamu inaturie siasa mbaya maisa mbaya kuituringeni siasa cha maendeleo ndene Meru. Number 2 ndenda kwera ntu betu nontu tugeta kule ni 2017 mwezi wa August ituraitheni buru ni atongeria bali kutukuthura ndene Meru nontu Meru geta mbere nontu watongere batukathura kana echoke nyuma nontu watongeria baratukathura itotige kuga muntu nontura yetu muntu ni muthoni wetu kana muntu ni mutanushia nontu tikawitite kulitira family yenu ngugi ni Meru witite kulitira ngugi niture ni antu bara bokuthugania pomba gutuma Meru yakinyeta gari ringi na twitite mbere Meru ire gatuma ekuru ari na akorwa Meru twinde tumba gukira nibo ya sana senator wetu sana Doreen no ntuba wetikeria kuya ndene ya Weru TV kwaraniria na Ameru nite yo kinene muno na mutegeri wetu wa Weru TV uwa ukuri senator wetu Kiraito Murungi uratomba kwariria noe mantu ya ukonia siasa na mibango ira eneo aita kaite na katwetete muno ka uringi kura na kwenda itikia o governor mutegeri wetu wa ita kuraya watanena na Phineas Simana uroke thira iko anteto cia Weru TV thamwanja karabwea. Thank you so much. Ni Weru TV. Weru.
iji ni Wero TV.